Reality vesti, kale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Danas imamo nešto zaista smešno i zanimljivo za vas. Stanislav Krofak, poznat iz realitija, nedavno je operisao nos. Njegova devojka, Maja Marinković, odmah je podelila fotografiju na društvenim mrežama, što je izazvalo lavinu komentara. Maja i Stanislav juče su ozvaničili svoju vezu koju su započeli u realitiju. Marinkovićeva se javno pohvalila nakon što je objavila fotografiju sa dečkom. Međutim, ono što je sve nasmejalo jeste jedan poseban tweet. Naime, jedan korisnik je napisao: ali Maja Marinković koja nema više šta da operiše pa operisala dečka, što je izazvalo smeh među pratiocima. Maja je poznata po tome što je na estetske operacije potrošila više od 30.000 evra. Prošle godine je otkrila da je u zadnjicu stavila 500 kubika silikona. Operacija povećanja zadnjice košta oko 4.000 evra, a domaći mediji pišu da je radila grudi, usta, zube, bradu, jagodice, trepavice, nos i obrve. Stanislavov novi izgled izazvao je razne reakcije. Dok neki misle da izgleda sjajno, drugi su se zabavljali komentarima poput gore pomenutog. Međutim, jasno je da Stanislav i Maja uživaju u svojoj vezi i da su spremni da se suoče sa kritikama. Pored fizičkih promjena, važno je naglasiti da su ovakvi zahvati deo ličnog razvoja i zadovoljstva. Iako su reakcije podeljene, Maja i Stanislav su pokazali da su spremni da prate svoje želje i ciljeve, bez obzira na komentare. Dragi pratioci, šta vi mislite o operacijama i promjenama koje su prošli Stanislav i Maja? Da li smatrate da su preterali ili su samo sledili svoje želje? Podelite svoje mišljenje u komentarima, zapratite naš kanal za najnovije vesti i ne zaboravite da lajkujete ovaj video. Hvala na podršci.